mata na e whai mai ele ai se unga o la tā mawhutanga wa e lo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o i ai ua lelea uma i le ala o te whiwhia lava ia male nganga whaaftai e whaatalofa ia mawhalofa ia te oele nei fo i tai au fau le astona i le nei ia o silia atu fo i male afa le masino o lo tutoe le aso lua se fulu le masino le nei o kuso lua fe lua se fulu le lua sa o wha la le nei le tua i lo alofa mlo wanga le nei ua mawhai ona te mai le soifua ma le mai moanga fo i lo watunu pele sa mo i tafa e fio le lalorangi ia e se foi le nei atunu o New Zealand wa tātou nopia ia i Savea ma inga lona lua o Samoa i Aotearoa whaatalofa i a te oe i hamba whaawhiloa i foi ma le nganga whiwhia ma le whaamoemoe a lo o manuia oe e oi na tele foi i a wha mai ma ngase ngase o lo o fetu leni mai le teimile nei o le tulanga o le tau malulu ia ai te tonu le whaamoemoe o lo whaapenao na mawalunga le alofa ma le anga le lei o le tātou ma taisili le langi ia ma whaatafa i au vale le tau soifua ma wale taina i fo i le efu ia i o le whau i lunga o lo tau soifua ngalue ia ma le soifua tautua le soifua au auna e le ngata i le atua ia e whaapena fo i uso a tangata ma le tautua ina o lo lava ainga ia ma le lau tele o tātou tangata ma loa fuatai au maua ai lao fo i masula le lofa o le tātou tapa au sili le langi lea ua laio na tātou toi lau lua fasila whai ina nei fo i tai au fau i le pole kalame masani e tasi lava i le vai aso ai lasi a wai tuli au pūpe le to tele o Samoa a lala mapapa au i so se atunu o le langi e o lava fo i o tātou lava fo i lau whanua ma ele i Samoa ia o lava penao na tapua i mai ai paanga masani ele ngata i le siufonga o Samoa ato mana porkalame malana tautua ia e patino lava fo i le porkalame le nei lau tau au ana Savea Pestata Malelangi, leo lua i ali i se Yuli, Al Harrington tu manuvau tanga loa matua, muritalo la vea, tātou mafuta ma o tūsa i eifo ia ngai kai mi fo lea. A e kengi le lei ama kama le lei e miara kako fasenga i lea so, ai a le ai. Ia ngā whape ngā whare ngā whaase le muku sia kako menti, ia ai ui o lea. Tele fo i tūtua noa le so, mao se aso whaapitoa fo le nāe le taunu mai o le whainga malanga mamalu, le ngā tele whaatuatua i le tua Samoa utasi, ia a le whainga malo lava le nā, o mamalu uma whasino i le au mamalu o le malo, ia whapea fo i ia le kāpeneta ma le pāle mene, ia o le sui pāle mia, le fionga le tumaitai pāle mia, malana au wa o le kāpeneta, ia o le tulanga ta ua le nā, ia la halu fo i ese whaamtalanga, ese teimi o le aso. Ia whatasi ei ma le tali o le tātou malo whaalolongia i le so, ia lana fionga i le lauli o le mali atoa. The Honourable Minister of Agriculture and Fisheries. O le te whono fo i lea, o le whaatuatua i le tua Samoa utasi, ia e pe ona tula i mai le whainga malo filifilia. Ilo tātou atunu. Ia a o le masi i fwoi o le whala si ngata o le malo. Ia leo asi si mai. Ma e fwoi le tuli tonunga. Ia ele toe whaapito manu i atas. O le malo Samoa watu o le tā malo le nā. Tātou uma le nā. Tātou fwoi le nā mo i tātou. Ai whaafoi e le vi inga ma le whaafitai le atua. Manatu, ia. Le anunu watu whaatingi o tau sala. Pa ia mamalu, sautua fafafa ilo tātou vāna nofo. Ia mai se fo ile tāwha tolu o tulanga whaalupe o Samoa. A wā pa ia mamalu wha le tua. O pa ia mamalu fo i wha le malo. Ia te nani fo i. O pa ia whasino. Wha le anga nuu. E le papa le ngai e ma le pale solo. Ia a wā fo i tama ma ainga ma tama, ia whapena fo i le tausinga vātele tu mua mapule.
Oi tu au malata wa ainga le tai ma le va au fonti o tama le manua tele ma to o le fale ula. Ya, sa ole masale umbua ma le laundiu na sai lua, ya ele ngata i lea. O sua ma vai whanua fo ma i tūlangi, ya me se fo le tapo inga le fale ngfulu, le nofa ma pū ma le la au na mutasi, ya te oi tu mua na motu tuila ma manua, wa talofa atu le nei tai au. A talofa i tafa i fio le lalulangi, lo lala ma papa au ai Samoa. Ele ngata i le nei fo i atunu i New Zealand mai i le tumu o le motu i matu se ia pa ia le tausi si unga ia ma le peninsula i kala estete ia ma Invercargill o iai le to tele o tātou tangata. To titi le se vai panoa ma se nofanga New Zealand ele o ka se ai ia se Samoa. Ale o ngofo ngi fofinge maori skolua. E fa pena ia o le tūlanga le nalo iai, le diaspora, ia, pa o le malanga. O wawhea na walo iai, ne mata whanua ma le siu o le whanua ma le whangatia, i tawhai fi o le lalulangi. O le nā, o lo o ta se ai Samoa, ona o lana sa ilinga malo. Ai ale, ai tau malele, ma le tau tua o lo whai pēa, i o tātou ainga ma le malo i Samoa, na i o tātou mātua ma ainga o lo whamuli mai, i lau whanua ma ele o le atunu pele. Talofa lava, alo le soifua manuia le nei tai au, a talofa ia te oe le taba matua ma le tina matua, tu asin sino le tātou tunu, paanga tō tino, ele ngā te tono mauta malawa, a inga te tasi ia e whapena fo i mauta ngase ma whale o tangata matua, wha o atu le langona o le whaftai lau tō te talo ma le whanono manu, ia o lo manui ai ia whaiva o alo mataba whanau o Samoa i atunu ue fia ai maise fo i le nei atunu lo ua papa au ia maa vea maa inga lona lua o Samoa i le Pasifika. Nei fwoi tai au whatalofa i luka le tātou apia fōlinga masani ai i le tātou YouTube channel apia fo i le Facebook page o eo lo alala ma papa au i atunu ui fafo ma lo le soifua manuia whatalofa i ate o i le nei tai au. Ia lea ma ke pi ia ma le furu. Ia kangwa e se fo lele ingo ma lau vai o le ola. Ia nga e alu ali ala koe whai au whi au. Ala e seki maali e lava. Patalofa le whanau, ma lau le se fo manuia tamaiti, ma le nava yaso, how was school? Did you eat your lunch, or did you throw away your lunch, or did you punch somebody, or did you have a fight with somebody, one of your friends at school, or did you not go to school at all? Yeah, I know to make tupulanga te le vau, le malosi o le atunu uma Samoa, i ana tupulanga, whatalo whatu Savea i ate oe, i le nei fo i tai hao mātango fie. Tātou oe tāle pese lea tātou te wheloa i alo i ai. Mai au, tātou fo i mai. Ia, on sa ili leo se avanoa, tātou te talanoa tuai, i le fionga i le alori. Ngalmane mana, tai ngalmane mana, le pule o le G-mana wholesale autos, o le tali mo oe, i lona lau mua malona malai, ni niva mapuni ala waa, o le ioi. Well, talofa lava and warm Pacific greetings, kia ora. You're listening to the voice of Radio Samoa, 1593 AM here in the city of Auckland with Savea and the Tanoa Ava, where the truth is revealed. The Tanoa Ava e te maua i le sao ma Savea pesta i le nei tai au le asto. Nei, talofa lava. Talo fale ai o se kamu tanto toe. Yeah.
le loto e ese loanga I tae ua mau manatu atu E le awhaina e tata pela whatu E ono sa I fo I vese oni tangata Whaamanga lo le tuina nau ua oi nei mata Ai se ana le tu ua I se tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma I le masi asi Ai se ana le tu ua I se tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma I le masi asi Ai se ana le tu ua I se tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma I le masi asi The late Savea, Langa Savea, that had just left us a little while ago, passed away tragically and unexplained. Talo fai le fo yalo le tunu ya o le malanga le maliu mo le oti ele mfai ona whangaloina le matango fio lona siufonga ya mafatunga fo I ale nei fo iuso whawhiwhia la wiloa. O leo ua lua sefulmane 5 minute o te ailei tu la sefulmane 2. Pangale o le maus tātou ua avanoa e whaatala noa ile fionga fo I le alo li. Ngalmane mana tai ngalmane mana. E male G mana wholesale autos. Malana au whai ngārua ngai. Tusai fo I mare la tūtua. Ai o le upumoni o le nā ua masani e fo le tātou tunu. O le tali, pe a fwoi I te suru whai o I le fionga le alo li I angal mana mo le G mana wholesale autos. O le tali, o le ioi. E tele a wala, ia mga ioi nga fwoi e mwhatino. E mwhai ei o na maua se ta vale taungo fie. Ia ma se ta vale whaamali e na I lo finangano. E tala whia ngai ma le malosi o lau tupe maua. Ma e ngawhati ai. Ia le tutongi ina le peimeni I le vaiaso, ma le vaiaso. Wala au le telefoni lua fitu o ono iwa po le lua fitu o wha o lua fitu. A leo o le nā, a nga I atu I le lato tuatusi, I le malai o le niva ma le puni alawa a. Lua sifur malwalu, Atkinson Avenue, I o Tahuhu. Pule e po le alingo e wha, po o Tahuhu, po o Tahuhu, po o le a. Po le ota ai huhu akuresi. Awa tasi le ngoa Māori e mapewa e ale lau le kaukaunga ma le whina oi fo I tangata po le ale sao. E pule oi, o leo ua luas fulu iwa minute wa te ailei tu lai sfulu mane lua. Whape moe o lo maruia oi lungo le wala tele. Yo e male tua fo e o le fautua ngale na mai lo ainga ia malau pole kalame Savea ma le Tanoa Ava ia walawa le vale e kasi I lunga o le awala wani winga le anga foi o le si ave ka vale lo foi me ia te oe ia wete matel tele mai ai ono sa ia lava lau pusa ono sa awa a whaavale vale mai le la ave ka vale whaapipi ia koe malau whaavale vale ia nga mafia fia le walua loa vale lunga le awala e mawhainga e tio le vale kasi ai le mawhainga lua tio le mangi vale sko lua ma e whaavale vale aku e whai ma oe la tau ia e a suanga na vatele tātou te tali e ai fwoi ai a e nofo matala le winga upuna e malo lava le onsa e malo le pulea le leo lo loto ia ai la kula ele tuli le si ave kavale kuria ko la vevea ko mai si kavale ia ngara ngai mo wa vole e fa o lima singa ave kavale ia koso koi o e leo koso koi o e ma fa le ngai lo wingo ma tulang va pena ia ole na nai tama mea lava tutupu e va pena ai te le I o lo na fianga ia mai le mawai ia se fai ungo le vai a Sofia fia
mai le loku i kai au. A talo whatu i le whainga malanga me malu, lau whionga le tite whono, lau whionga le Minsta, le lauli, honorable, le lauli le mali atoa. A le ua tea palota i vau Schmidt, iamba le whalitua, ia, va pia fo le no whalo, a maise, le ainga Minsta, ia, ma nisi o Minsta no lango, ia, ma le vasengo le whainga malanga me malu. Malo, le malanga madwia i lo tau lato i le taimu, le lato i le ea, le lato fo i ala whaaftai le tua o taunu mailu whainga malanga o te tonu fo i ua wahase unga ia ma ua umi fo i lau tau whainga malanga ele ngā te lunga le ea a o le ala fo i ia a o lo o po i ai fo i tūlanga o ngase ma whaama i o le tau malulu ia a o le whaatua tua i le tua ia ma whai o le whaatino i na ai me uma a watu le whaamalo ma le whaaftai lau whionga le te whono polo te vau maumea feo le lua e le komiti whaafoi foi o le tātou ainga whaatutua i le tua Samoa ma Samoa na poto le asolua e le tātou whaatalinga malanga le malaiwa lele o le tō ainga au kilani nei i mangele e le tō aitonu umai o le whainga malanga mai Amerika ia wapena foi i le tūlanga o le tātou avausu o le taiao ia matapa fo i po e whaafeilua i ele whainga malanga ma lo whaaftai mo le tāpenanga te tonu fo i le whaambe moe ia o le whaua ori atu ia le tātou ainga i le so i le tau le tū lai wha ia a le awheilua iai ia ma se tau mawhitanga tele i nai Kohimarama Road i le Barfoot and Thompson Convention Center i la loi Mission Bay, ta o le whaai le whiawhia nanei, ia ua kākou, pia mu ma fo i kai. Ma ia, mana tua le lei lau tala lena avatu. E reo tu iai se isi vaenga o totoe, o teimi o fufuri tai fo i le atunuu, ia o no ngase o malo, leo o tofi le malo, filifilia e le atua le malo, maona tangata. Ia o le whaamalulu atu lava, ono le tūlanga o le laititi, o le whale a ua vave foi, ona ta ape i a tātou tickets i tūmalo. Na ona tongi e tua, sapolo i tūmalo uma e limas fruma le tas. Ia, e o lava foi na i o tātou uso sa latu ta pua i le lai tū vai o le chapipi, o tātou le nā. Ia, o tātou na o tas. Pe ole masi mai ole whainga malanga, ale whaatutua i le atua Samoa o tasi, ole malanga lava le nā le malo. A whio mai, tala mai au, tātou nuti mea whaatasi, ma tātou mili ala whau, masi i le vi inga le atua, ma le whaaftai. Ole au tau sila mi o. Ma pai atu, ma sila atu, ma whailoa i o tātou tai o le atunu ma le malo o Samoa. Ia o se whiwhianga sili le nā. Ia, ai mai so le tapo inga fo malanga mai nisi ia lo tu maupea ia le fionga le mai tai paramia le sui paramia ia mai se fo ile to tele nisi vaenga ole kabineta mai nga Minsta mo foi pule ole parlemene o lo lato wa ia ia ma sila to ole tu langa lo ia ile tato ma lo le temile nei ile ma fai ona tu ua ia tama ia pe fa te bala fo le ma lo iona tute e fa pe ole amalanga uma ale sisi ile tunu lo o iai mose mo le perfetta mo te ta ile tunu o lo o foi na nga ruenga ia a mai se fo i le tamao ainga ia male no fo le leio le tato o tunu ia le nala ia alo fatalo fatu i ia la to lo nga lu pe wa tu tola nga ruenga masani o le lima so fo nga ruenga la so na nafi ya ala Elias yeah, good on you na lo le on sai fo i tu te mafai valo filima wala ase me ko e tua i ngā ruenga e fatino ai le lo fo il 5 au mo le peleki to tongi le mo kesi po le rent o a umo isi pili o tavale a o le mea taua ia o le fale ia mo le fala o mo le paka ka mo ki lunga lau ia a o le lofo fo i Samoa la tau ia mo le fasoa sa o mai tau ina mo le tutoa le malanga mai le malo ai mai se lava i ono tiktai
Elenga te i se teimi wa tuna i atu le fionga le tumaitai parabia. Mai se fo i uso a minsta, fionga i minsta mo le ainga kapineta. Lo lātou, ele aloa i se mea. Matua i au mai i luma le lātou whaafetai tele i tupu mai o Samoa o lo ta ape i atunu ui whafo. Malana ngā luenga o le tautua ai tau malele. O se langona le nā e fia whamauina. Ia ma tu whātu le tātu tunu. Se teimi mua ua au whalongolongo i au i nei te tai e fau i le paia inga. A o lātou momoli le nganga whaaftai i le sao tā ua o Samoa. Ia na tama whanau o loa lala ma papa au i whafu. Ia o le uti tautai sa o tō wau te li whalongo awa pena nisi te tai po stui po i tausanga o mawai po whape mai. Ia mā lola whaftai sa mō le tau wha ea ma lo tō wanga le lei mai i tupe o lo o atina e le tātou mālo. Te li whalongo ia. Ia. Aina paulea o se teimi o le ua whaamawinai ia o fo i whaamaumonga. Le tāua tele o le nāe moli mau ia le lalolangi ma Samoa lo ta api whafo ma lala ai ma papa au ai. Le nganga ua whaamawina. Le nganga whaaftai o tātou te tai i le pae inga o tula i mai nei. Ke le i o kalabali e fo i le whaalongolonga tui. I le nāwa yaso. Ia, e le ngata i lea. Au se maenga sili o na tāua. I lau tau whaafonga atu le tāpua inga o tātou te tai Samoa. O lea ua tofi ai e le fionga i le whongaftalai. Lana fionga le ingoa matua, le tofa ia ale vena ale. O le sui, whaamawina o le hero pipi. Lea ua tula i ese nei ma whaasea i le tūlanga o le lea mana i o lana i atu tau. Ea maana fautuanga ma tua lalo lo tu atu le lai tu o le vai. Ina ia sui ia papastui. Ia ma nyei sisi whaata o tonga o le whawai o le hero pipi. Ia whaatasi ai. Ma lona fia tula i ese ma le pati whaawhai. E pui ai a tau o tangata. Ia le nā ua lausi la fia le atunu. Ua tuo tulawa ale alu e whaiana mea. E loto i ai. Ia ma ua ia whina wina fo ima ua tā pena. Lana tangi e lui nai ia le ai a tau le masuinga ma teu ngal tula whono. Ina ia tāo fi ai le kolosi ia ma le whetalolo ai o sui foi pule. Mai leisi tu pāti whaafai i leisi tu. Kolosi ai le wholoa o le mauta o le palamene. Ia, taltununga ua matua o ia ai le ia tatau o le sui totas. E pule na ia. Ia, a whalongo tuwa musu le mea lea. I leise mea lato e tau wha maa vai ai. I leona wala aunga, ma le tofinga na whilwhilia mai ei, o ia mai tono le pale mene. E lona i tumano. Ai wha maa vai, ai toi halu toi whaila na palota le titi. Ia le nā u tau whaafonga ei. O lesi mea tā ua futelele. I le wha mo maunga e tau wana avatu. O le fionga i le whaipule, o le tumalo o le ba o fonti. Le ftelenga ia mau sios. O le ana, ia, lau fionga le whaipule. O lea ua mātou talia ina lau tālu sanga ina, ia le stala ina lau fionga. Ea veo se sui alo ia o le whātua i le atua sa mo utasi. Ea lau, ma wha mauina, ma umona o vai atu le fionga le teitai whono. Talia le stala mau. Ia. Me hana e whai hai tātou i New Zealand nei. Ia se i o fo i lātou i Samoa o nālo ia le lei lea. E le tūlangolo, i le tātou ainga. Ma le pāti whai le malo. Whātutua i le tua Samoa. O tasi mau, ia lea ua wha mauina lau tālo sanga. Mau a talia ina fo i oe, o oe se sui alo ia. Ole, whātuatua i le tua Samoa. O tasi o kousi le sira i whainga kamasa sa o ia mai whafu. Ia, tasi le nā. Whiri mai e le fionga i le Fong of the Light, le tō whaeling o matua, ia ale, vena ale, le HIPP. E whai o ia masui
o le fofonga fitalai o Samoa ma le maota fono I tia whau e malanga I Toronto I Kanata. Ioe, salo ai o le sopo le aso tai au e tu uhai o la a leo o taunu mai inei. Ia e malanga I le fono tele le nā o a fionga I meo fonga fitalai o ia whainga malo, ma lea whainga malo. Ia sila la au tau Samoa iai. O tau sila iai. I le tō whā mau, ma le tō whā whetalai, e le whaapito manu I atas. E whaingo whiana whai atu I le whonga whetalai. Ia langa la ua le avanola na fionga, le avanoa fo I le sui whonga whetalai. Ma whape atu, sesi fo I sui, o le whaatutua le tū Samoa etas, uatas. Ia tā pena li lau ako, alu e whai mo sui. Ai mi milo ana I le isi tū. Avela na whaamrianga. I le nā fo I tū vai. Ia mawhili mai ai, ia le fionga le ngā matua po le tō whafo, ia ale, vena ale. Ia, o whainga nā. Whainga whaakia mo kalasi le nā, e loa ai, e atangi ai, ia le tūlanga o le whaaloalo fo I māwalunga le fionga whangaftalai. Ia, ai, o le me mali e fo I, o le tua inga tu le epalena whai nei I le fionga le whangaftalai fe meu mana o mea, o su e mea, wa alu I meo ta inga fo I lea minstanga pe a o ina ta talani alu e ngā fau e pe ona iai ia a wala ma a wala lau papa ma maota ma mea whapena. Ia lea ua ma tua tali al whangaftalai. Tu le epa ai a upu, ia me. Toi whaafau I atua upu e lamu wha lei ma wha malu lei a upu na aila I le ma upu. Tu lau whaafonga le tuno. A wa uinga na upu le fionga I le whangaftalai. Au te le ialu I se tatalanga awala. Au te le ialu fo I se tatalanga awala lau papa. Au te le iai fo I se sauninga. E whaapa ia ma umusa ai se mauta po se ngā luenga le malo. Le mwhai, ioi. Le angai whai tete fo le whangaftalai e iona tiute. Ma ana matafa, ioi. E le tilo fia lea, e le atunuu. Ma whaamasino ina le fionga le whangaftalai. Iona tiute o lana tū malana anga. Ina ia ta oto malanga tonu e tusa mona tiute ma matafa ioi. Whangaftalai. Ina ia tūto tas. Ia lena. Ia loke a koe masi whangaftalai malanga. E tutuila mo manua. I le tali ngā malo. I le nau tali mānama fo I le fionga le whangaftalai. O lona a inga. Lea sa tāpena ina. Ia se whaaloalo māwalunga fo Ia tali malo mai ai. Mai te tau ona iai. O ia o le sao le ainga. Te tau ona iai. Whaatonutoruina. O tūlanga mātango fio laso. Ia, ai pe o nai talana. Le ua whaika kala ko ia ki oe. A e te le al tātou ori le tātou te talanua fo iai. Se taimi, o le taule tūla e tasi le so, o lo iai le whapwe moe to iai fo I le lau ma le ofisa whaasala lau nei, I le fio mai o lana fionga. I le teitei fono o le whātūtua I le tua Samoa o tasi, le sunga lauli le mali toa, the Honourable Minister, ia, o le fionga fo le Minister, o whātuanga, whainga whaiva, la anu whapea fo I vao matua. So ngā lauli ana mali toa le so. Ina ia tātou talanoa ma whaso fo ia ma lo tātou teitai I tūlanga o lo iai le whainga malanga. Tūlanga lo o ta oto o iai ia le whainga malo. Ia o le polo keti o lo vevesi ai nei ma pisa o isi au vale. Mai talapelo le malo. Eleine miliona e tufaina. Ngā waluaku mo le sul kasi miliona. Na vai ele tai lua se lau wafe mo I tu malo e whaatino ai ia maota malawa o fale e wha mautu I ai tāpenanga o le ofisa o le poloketi tasi le miliona. Ia koe kauwalwala au mwele isi au vale. Me tufale tupe. Ia, me se por kalamele na I Sydney, Australia, si ungari. Me kufal kupe, kufal. Mai lima sulma tasi miliona. Le uman fata oto tātou calculation le mea. O Samoa, e na o lata le lua se lau lua sefulu afe ta ngata, a mata mai le pepe se yo o le tangata matua.
alo o yel temi le nei. Ona vai lea i le 5 miliona i tangata anu uma nei. Ia le nau tau se sila o le tupe, e na o le lua se lau 5 mon tupu. Le tupe ale tangata e tua tasi e mawai, e o le pepe. O le awha awhi whea, o na wha so soa le nā, pia wha pela e tua sfulu se ainga. A winga a sfulu le ainga, a winga lua awhi mon tupu le lato. Se mea wha pena lato te mau. E mwhaina u tau wha so soa le nā tupe mo le nei tau sanga atoa. O meo kongu wha vale uma ie a mai i mea ia. Ia ma wha se sea i lava te ngata. A o le meo le polo keti o le ati nae ina ia fua mai. O mea nei, mo lewa na te tau o na wha tino i le se fulu lima tau sanga wa tuana yatu. Se manu wha penei e o mai onge ma taimi whaingatā i a Samoa. Wa lewa o leo o fua mai. Fua o wha ato anga. Nu umafio anga mai tu malo. E leo toi popole, pe ko e sause wa ama mangi pusa moa po lea. Po ngi, o leo o ia tātou mea a ano, ia ima tātou mea le lei. E le ngata o whaato anga i lafu manu. Ia whape ngā fo i ngā tai le ngā tai whale. Wa whae e le tai, wa tā oto pole e whawhanga ia, ma so e ngofia ia, ina ia awana i toi o ma mao wa whangota ma leilo loa tuai, ma mai ma waile soifua o tātou tangata. Think about that. Ma fau, nofo, ma toi tōma natu. Ta whewhe pe ana whaia mai nei whātoanga. Ma nei atina, ma nei fuafuanga, alu ma mau i le se fulu ma lima tau sanga wa tōna ai. Ae, sauri wefa o ma kua seki lava Samoa. Fa liwi a sa fa fa a
Whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei fo I a taiao in la ua toi se funu minute o na talo le tūla e tasi ma Savea pesta e le pole kalambe e tuli au pu e le tō tele o le atunu I aso tō na I te tasi Savea mo le Tanoa Ava e matua e manino ai I le sao tātou tālia fo I a le taunu mai o le tātou malo whaaloarangia le nei fo I awa uli ai fatalo fatu le uso e masoe pe ona tala no foi ma fasoe le nei tai au talo fatu ia te oe male ainga ia me se foi le uso e semitone ia ma fa sofia vaenga po vaenga o le uso ia afa o afa ngatoloi talo fo lava malol so fo mria ia le tua palolo feao murianga alo le so fo mria fa tai o le tomato selenium cell o Jasmine for mai nonu fa pe fo ia le uso ia George Kineseli ia e fa pe lava fo o le uso ia aso manu manu po o Josefa o mua talo falava alo so fo mria e la titi le tatu temi e alu le aso o lau o tau swafa ia e vai ma o fa pipi ia tu fa pe lo o lima matua ia te o lono winga ngai siki lava oe. And I also like to acknowledge that you're watching and listening and in support of our program. The best thing that you could do, please do me a favor. Press the like button, love it, and share it with your friends and families all around the world. You know, that's the best that I could ask of you. In share, e matufo tatu pulkalame. E vaenga ese o wo mapaanga I le atunu male lalolangi ato. Ole aswa nafi mole maua se avanoa e anga I tuai. E le sairi ngā se leni a me se fōi o le maupoponga o a inga mo I lantau e langolangoina. Le vionga I a whana nā e Feso Collins. Manisi fōi o alamatama whanau o le atunu o tupu mai for le tua matausi. O lo o lātu whina wina matau vā I le tūlanga o tofi whai tu malo. Tā ua tele o te talanoa pērea I tūlanga nei, local city councils, o pūlenga whai tu malo nei. E muli mai I le pūlenga tele o le pāle mene, central government, mai o lātou whai pūle. Awa ia tātou whai pūle o I tu malo, Auckland City Council, the super city, wa ia tātou councillors. Ia po o fau tua mawalunga nā. I mata upu whaaloto I whale, ma pūlenga whaa I tū malo. Awa o nā, o lo vave o na maua mai ai a tātou se leni o tupe, ia wāti nae I te tonu lava o le I tū malo. Ia lava o ia malana pūlenga. O no o maile I tātou local boards, local boards nā, ia o le au fau tua fo I tonu whai. O I e lote ai le paketi mo so se local city council, o local board. Ia o suina, ia o lātou te taliaina, ia matalanoina le whaongaina le paketi, le taimi ma le taimi. Mo se whati taiga la, le mātou lava local board, I te tonu o le whau la. Ia tu I Avondale, New Lynn, Kelston, ia whaasolo tuai Glen Haven, maisi no whangana ai pei o le tawhatolu au tūle nā, Kelston, New Lynn, Avondale. E ese mai la I le local board. Alo iei fwoi ma le committee fau tua le nā. A le whau lava la tau ia. O le committee le Pasifika la tau te whau tua ina I le local board na. Sa whaia ia local councils nei. Pacific local councils le telo tau sanga o tuanai. E le taimi lea na whai ai, e le I tuu whatasia le Super City, e se le Auckland City Council, e se le Waitakere, e se le Manukau, local councils. Lea la o toi whatu nei, committee nei fau tua. O le tāua le nā, ma o au fau se tasu sui o committee ia. E te iloa le lei ai, ia se leni o tupe, ai maise o mea o lo whaia I te tonu o le I tumalo. Malama le lei, I mea ia alu I tupe le tātou I tu malo. Ia, ma meo ala ngā tupe. Funding calendar. E te loa, o le ale, e fia le tupe leo le a whaamatu o mai.
i community organizations po whala putonga tangate tonu alo tu malo e te le nofo i Waitakere ai si mai i risi tupe le ai o nā lava i le funding a o tau lava i le o tau i tu malo ma o tau pulenga i tu malo e fo i funding e ta o universal pe national e mawhai o na tātou a whinau uma i ai ma tātou apalai uma i funding na ai pe o le mātou i tu malo le o le whau o se i tu malo e tele lona ta mau ainga ona mana tua le tu malo na ele nga tele ona company ma business te tele ai o la tau fo yo na ia le waina ia ma le ngau si o le pia le ala ne na ao nei na sioki le pia ia ki lani sif sae au ki lani tu tonu ia e tumu atu i o le matu i tu malo wa o na o le sa wile pia le waslika ia ma o na fo le tu malo le na ia o lo pulea ia baenga te tele la fo i ele la pisi ona te tele fanua le la fa no mai ia le to tele o tatou ia no fo i tu malo alo e vava a mai ia sa funding calendar mai tono o le pulenga fa i tu malo po fele officer o tau iai na tilo le iai pe e te hanga va ai ia malau fa la putonga i funding criterias and how much ia wa te tau o na ta oto langa tasi ia le tau o lau application mar se fa moenga o le funding lena au mai e te tau o na iai le outcome po o se mea e fa ina o le to fa a le tu malo ma ia o ngā i te ngata ia ai le au mai e fu e lau kanga ia le na o le tau o le na o le longa tupea ia ina i outolo o lo iai a vanoa le lei au ene i struggle ia lau organization ia po lau fui whala putonga o lo iai au wala e whaatino ai ia wha moe a talo fatu ya Daryl Amboa talo lava se manu Simon Matafai talo lava se manu malo se fumanuia tasi lea fo i sui o le matu committee ma o se famasino fo i o le file mo Justice of the Peace talo fatu se manu ma o ia fo i leo lo o tau whaafonga iai i le telo a fiafi i le polo kalambe fo i lea e sili ona mulimuri ta i le tupulanga te lavau o le Coco Samoa Youth Show ta ua tele ia ma o tonu lava e masani ona whaaso atu le telenga se umanu i nisi na o vaenga sili ona ta ua a wa tasi le itu malo o wa lato wha mao popoina le tu ta ua o tupulanga te lavau the voice of the youth needs to be heard e ta ua tele le whaalongo i fina ngalo o tupulanga te lavau e whailo lato sao i le atinae o pito no uma pulenga fai tu malo ya vatal vatwese manu ya ma lau por kalame foi la fiafia na nei bol tu planga te levou alo fa te leatu o le uso ya palolo oi talofa palolo feao murianga o po hine eti taito talofa lava malol slifu man wia kasileta tu yavi talofa malol slifu man wia luma pauli ai le tulanga o le mwhaiona mo statu talanoanga male. Le sunga le ni pule o le tātou whale ta vale le car for you. Rick the man, ma le au whainga luenga peona ia le uso ia mani o tala ia wha pia fui ani. Ai e mwhaiona e wale au le nātou telefoni le se tongi o walu se lau, lua fitu whaiva o le walu, o walu se lau lua fitu whaiva o le walu. A leo le nānga iei le nātou tuatusi, e lua lo toa ua tu whaatasi, lua se lau, iwa sfuma le walu se yo le tolu se lau, Great South Road i Manu Rewa. Ia, na, o le tulanga na le whaamui moi. La tātou o e tāle pese le fo i mai, sa ili se wala tātou tala noa toi le fionga muri anga tele shusinga, o le pule, o le tātou whale ta vale, ua whaengoina nei. Ole Henderson Cars. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo.
Ia, whamaruru atu puri ala wā. Ona e tā ua ia le taluanga mo le whionga le pule. E se teipi i ona toe e tā wha umaleo le nā pese o te alofa tele iai. Mātango fia tele. A talo whatu. It's always a pleasure to talk to the man himself, a very great friend and wonderful mentor, the big boss of Henderson Cars, none other. Talofa lava, welcome to the show. Murianga tele shu sing. Talofa malo se fua. Savea. It's great to be once again on air with you, and yes, I'm right in the middle of the yard, actually in the new showroom of this Mahindra brand vehicles, Savea, and we're having great deals on these vehicles. Anyone who's buying this Mahindra brand vehicles, any Mahindra brand vehicle from Henderson Cars, not only you will receive a cash gift, but also a return air ticket to Samoa whenever you want to go, whoever you want to send, or even if you want to bring your families from back home to over here, Savea. So that's an absolute great deal which is happening here. A lot of people are buying these Mahindra brand vehicles at the moment, Savea. That is fantastic. Remember, in the early days of when Mahindra was arrived in New Zealand, it went with a second-hand car price. So, which means that after 3 or 4 years, you will still have a lot of value on that, isn't it? That's right, Savea. People look at carefully and study it carefully, like for an XUV, a 7-seater, not even a 5-seater, a 7-seater, if you look at it, even for a second-hand vehicle, it's almost the price of this brand new Mahindra vehicle. And the advantage is, here you're buying a brand new car with a 5-year factory guarantee, and of course, things like warranted fitness. You'll save a lot of money. For example, if you buy a car now, your next warranted fitness is in 3 years' time. That means you don't have to do any warranted fitness for 3 years, Savea. Itself, you're saving so much money in these brand new cars. And even after paying off the car, you will still have an almost brand new car, which means that's your savings there, that's your asset there, that's your cash lying there. You can cash it up any time and have the money in your hand. So it's a great advantage for people to buy a brand new Mahindra rather than something looking at a second-hand 7-seater. But again, it all comes to affordability, what you can afford to pay, what is in your budget, and how easily it is payable for you. So there are so many options that you can look at. But at the same time, you really want to buy something which will become an asset to you, Savea. Absolutely. And not only that, people are taking advantage of the manufacturer's warranty. So you don't have to worry for that 3 or 4 years while you're using the car. Isn't that right? Yeah, it's a 5-year factory guarantee. Oh, right, right. It's 5 years, and normally when you buy an extended warranty, you have to pay for the warranty. There's a free 5-year factory guarantee which we are giving, and all our workshop, everything, the main center, the main showroom, everything here at Henderson Cars, and basically it's in the same building where you'll be looked after, your car will be serviced. So there are many advantages in buying this vehicle. But apart from these vehicles, Savea, we have many other vehicles like the utes we have. You have family vehicle, we have sports vehicle, family cars, so many cars to choose from. And people are coming from basically everywhere. Somebody just came yesterday and all the way from Christchurch and took a brand new Mahindra from here, Savea. So that's
how far the people come from, and we have to look after them True, and true. make sure they're getting the best of the deals. Can you just reflect shortly on, the advantages of Mahindra? Because it seems like it's the trend now that people are looking at this car all the time. So what are the beautiful features and advantages of having a nice family car as the Mahindra? Yeah, first of all, Savea, it's not a 5-seater, it's a 7-seater. Now, it's a big difference between a 5-seater and 7-seater. 7-seaters are of many advantage, where you can fold the seats at the back. You can make it like a station wagon. You can carry your things there. And you have extra people, more than 5. You can use this as a 7-seater to carry people around Savea. It has got all those latest GPS system. We have vehicles in different colors. And as you know, that everything is brand new. Even the seat covers are still wrapped on the plastics when you even drive away from Henderson cars. And you don't have to buy things like change straight away, like tires or even paint work or even in mechanical work. It's all brand new. That's the advantage of buying brand new things, because you are not going to spend money on repairs or maintenance of these vehicles as the other second-hand vehicles. And of course, these cars are beautiful-looking cars. If you would have definitely seen it. If you see one Mahindra coming, there's something coming in. Your eyes will quickly turn towards it. Wow, what a beautiful car. We have in different colors, and of course, the beautiful colors. Some of these colors that other cars they don't have. So if people like to know more about it, they can come and visit our showroom, have a look at it, and test drive it, and know more about these vehicles. It's always good to compare things and always get a better things that you can save money for you and your family, Savea. All right, I'm going to tell it because of our time, but you're open today until what time? And you're also open tomorrow as well, Sunday. That's right, 7 days a week we open here, Savea. We open from 10 o'clock to 4 o'clock, 4:30 tomorrow. Today we still have plenty of food here, Savea. We have got butter chicken curry, nice. We have lamb curry, we have goat curry. We have plenty of food over here for people to try different type of food over here. Next week, Saturday, we're having Paumo in Oka, definitely, and definitely some will come to your studio too, Savea. Nice, so, yes, thank you. Definitely we're having Paumo in Oka. So come down and see us over here. We are at 194 Cavendish Drive, Manukau City, 194 Cavendish Drive in Manukau City. Or give us a free call on the 6-plate number, 0800 711 711, 0800 711 711. Thank you very much, Muliangatele. Always a pleasure speaking with you, and I hope you have a wonderful day with your customers this afternoon. Likewise, my brother, you take care. There you have it, ladies and gentlemen. Afionga Muliangatele, Shu Singer, the big boss of Henderson Cars at 194 Cavendish Drive in Manukau. And the free calling number 0800 711 711. Call Mulianga. He'll give you some great advice on the importance of knowing exactly little things about the car. How far you're going to drive the car, how big is the engine, and he will sort that out with you. Tawutele ya naitama ifam talanga tauana ewinga le tavale website Mulianga. Alale me fa ka bane. Ne lola ile le mamao fo le te ferwa ya yo la to inga pensini ia matulanga fa pena taua mo lo silfia mafuafua ia ile taua le tavale ete mana mia male ainga ka sia le fa fika uri langa ese fa mo fili fo le lo mafofam ai ta te lo fo i nai ainga fo le ete tau i lunga le ala tele wa ku si fa finga i fa fo wa su ma ai pele ka vale ma e penga pele lo se o lo papa le pele i me ole se no fuanga fo le fa io le tumu mo le pisi o le awana ia ai sta vale lei ta vale fa tuaina ina ia awana i pe i lunga o le ala tele ia ma fa le tonu lo nafi ia ai le lei mo oe ma le ainga ia me se fo ile fe e yo kamaki ia le ma se ke aku pa pelo ka vale lunga wala ia lual tangata la to e failona
ma fau malona ivi matuli le teimi i le mea tau ona o iai. Tau tua le nama o le siufonga Samoa, le Henderson Cars o varu se lau fitu tasi, fitu tasi. Sole, mahiri launga luenga. Anga le airi le radio Samoa ile isi le mea. Radio Samoa. Taslima Ava Tolu. Amo. Ask yourself this. Masks are a good idea, right? Yep, because you can get COVID more than once. And wearing a mask helps stop you getting or spreading COVID and flu. Find out more at covid19.govt.nz. Whaafafonga i le Radio Samoa i le se fulu e tele whaia fiafio asururu taitasi. Whaatara noanga masui o mtanga luenga o tangata Pasifika. O le ai maua ia whaatara noanga i le tele o au nanga e au ngā mo oi. O lau e kālesia o lau whala pototonga. Ai mai se mawhtanga ma le lei alu iluma o lau pitono. A fiafio asururu taitasi i le se fulu e tele wha i lunga o le Radio Samoa. I le whaasoa masui o mtanga luenga o tangata Tumotu Pasifika. Radio Samoa.
Taloa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Whātauni au I a whelesi mai wa a whaangota a le kiwi fish. O le kiwi fish na te sapala ia whale ainga I au ki lani. Lea wata tala ona whaitotoa mo ta ngata lautele I le wha iwa Car Road I Mount Roskill. Ta tala mai le aso lua e o I le aso sā mai le se fulu I le tae au. A fio mai e whaatau sau I a whelesi e pei o snappers, anae, malauli, whaapea ulawai, ma whe e tu aisa. A fio mai loa I le kiwi fish wha iwa Car Road I Mount Roskill. E kiwi fish kai whelesi ka wia. O le Quality Education Services I Mangele, e a onga fuai whanau I le vau de sfumane ono I de sfumali I vatsausanga le matutua. E mawai tu si pasi o le NCEA, ma isi whailonga I tutono New Zealand. E seki la matua onga a waa e le aise tutongi I le pikina ma toma moni atu whanau a onga. Tau mawhafua maa lua tae au to le aise tutongi o ne vasenga uma. Maua wano I vasenga whaakamuta, insinia, maa onga a mata. Lesi tala nei loa I le QES I Mangele I le o vautelau o ofa lua lua lua. O vautelau o ofa lua lua lua. Betanga I ane I le QES.org.nz. Suil mtanga luenga o tangata Pasifika. O le ai maua ia whaatara noanga I le tere o au nanga e au ngā mooi. O lau e kālesia o lau whaala pototonga. Ai mai se mawhtanga ma le lei alu I luma o lau pitono. A fiafi o asarulu taitasi le se furu e tere wha I lunga o le Radio Samoa. I le whaasoa ma suil mtanga luenga o tangata Tumotu Pasifika. Radio
Samoa, kasilima ivokuru amo. No, no, no. Hey young, hey Sunga, once I get naughty, your ability not accepted, salty. In my dreams, say you're not so sexy, gorgeous. Some give it to, some give it to. All of my dreams, I wanna make it come true. My heart, my soul, ain't nothing based on you. Smooth, you're so mean and so rude. That's why I need you. I wanna say this to you, yeah, yeah. I wanna see you again, cause you know why. Cause you're not my friend, that's why. Wanna control my life, my money, my brain, especially my mind. I give it all the memories, what's in your mind. Give it all together, cause I'm all gonna say, won't last forever together.
fia whaalongo. Mana usongi tasi mai, la upele ua umaile. Saulo fia talanoa, musu musu atu pea ilo utalinga. Vai atu ositala, e matua ima ulo imata. Moua yo se avenga, e taua moina ile tele tau sanga. Se ie alofa mai, olo ola wa vai vai. Se funa e sauia, so leo leo ata fia whaalongo. Mapuma yo vai, malau falele sunga ole fale. E ole na, whawhia whianga sui whiwhiloi ole nei fo i awa uri ole a stonai. Ia a o tātou tālia, pēr malo le lava papale le tunu. Ia ma le ona sai fo i e pe ona o wholawhalatu le teimi o mua. Ia o o whaatali pēr i le tātou ofisa nei. I se teimi a vandoa mai ei le tātou malo o whaapitoa le whionga i le teitei whono le sunga lauli le mali toa. Le ua tea panota i vao Fosi Schmidt. Ia, e whasua fo i le tūlanga o iei le whainga malanga mamalu. Ia mai se fo i o le whailo i atu i le ainga o le whaatutua i le atua Samoa o tasi ma Samoa poto. Ia, ono o le tūlanga o lo iei. Ia, whainga malo o tūlai mai nei. Ia, le whainga malo filfilia i le tātou o tunu ma le atua. E tai mua le sā o Samoa i le nei fo i paia inga lona sifulu ma le fitu. A o tātou iei pēla le mata upule nā o le telefo i o tuatua ngi o le whionga le teitei whono. Le sunga lauli al mani atua mana tua fo o le i nei. Ia le nisi fo i whainga malanga mamalu fo i o le whono. Ale whono usu o Samoa le telenga i le ngō matua ia ale vena ale o poto fo i o na ainga o bomba e masani ia ma le itu malo la tau te langolangoina fo i le nei tamali i ia olo o tau vā, ia masa tau vā i lalo. O le fua le hero pipi po o le vaenga e puipuia ia te tau o tangata. Ia a o lea la o tau fia nei le fionga le whongftalai, e ve masui o le fionga le whongftalai, i le fono a malo o le tau pulenga, ia whapea fōi ia whafonga whetalai o malo te tasi. I lea tunu o kanata i le aai o Toronto. Ioi. Le ala au te whaalongolongo atu mo wawai atolo o awhio i le whionga i le teitei whono. E langolongo ina fo i le telenga i le ngua matua ia ale vena ale i le whaamboemboe le na. Wa marulua tua i le atunu. Le mo fo i se tātou wa whilo inga le so au te tali tonu ama whaatutua e iai se teimi. O i luma, ia. Ai, o isi mea lo tutupu nei i le tātou fo i loto i whale e New Zealand nei, tatia e se atu Samoa mo sina taimi. O le vai aso le nei, no matua vevela i whetauinga fo i le whionga le tumai tai palemia. The Right Honourable Jacinta Ardern. Ia ma se tasi o ana whaipule, le sunga ia Dr. Sharma, ma le whaipule leo le tumalo o Hamilton West, i le anga e tule i Hamiltone. Mai e whauringa mai ai. O le pō le asonga fua na seip mavantu nei. Na whono i lo le whaafale tui a le leipa. Ma wha malo lo le tu mau lo le whaipule lea. Ona olo o anginga i lunga le ea. Ana tua inga. E le ngata i le tau whaafefe. Ia ma le tūlanga fo i lea o le amana i ai so na leo mala lana ia te tau i tono le whaafale tui a le leipa. Ia ma le whionga le tamai tai pāle mia. Ia lea la ua ta oto mai le whaiunga. O le a whaamalolo le tūmau. Ma ua lea ua whaamalolo le tūmau. Sa u matamata la i le pō na pō. Ma muri tai i lea fo i whaatalanoanga. O lo te te ia le whionga le tamai tai pāle mia. Na te le i whaamalolo ina pe whisi whaiunga i le fo i whaipule. Ta ua le whaipule. E onga ona. Ua tau mi ai lona ia tau e whaali ai ia vaenga e le o fia ai i le whionga le tamai tai pāle mia. Ia nei me umolo tūla i mai. Ia le fo tūla lata. Ia le atunu nei i le whainga palota. E le ngata lai le whainga palota whai tūmalo.
Ia e whapena fo i le whainga panota lau tele le atunu. Sa ili e fo i sisi whainga malo mo lesi paia inga. Le tolu tau sanga o lumana. Ai, i le po na po. Whafunga mai i le tua whine atu lou. Salamo. Whatalu whatu ia ma whamuni atu fo i le atuanga. Le ono sfulu tau sanga o lo suifua. Lo molmori atu o lo whaanga ma whamurianga. Ia ma se foi o mo onga le lei. Ina ia toi whaapopo le tua matului nisi aso ma nisi tau sanga stele. I le soifua au auna ma le soifua tautua, le soifua ngalue. Ia te oe le tua whine vai atu o tau rangi. Ia, o momo onga le leina, ma lo whaanga mai le tō tele o tātu ainga, anti mena ma uncle Puleai. Ia, whapea fo i le tua whine ia Elsie ma le ainga, le sunga ia Henry, ia ma le whanau. Ia, whapea fo i le sunga le pali tele, te o la tawhale Maryland. Ia, ma le whanau, ia whapea fo i lo tuangana ia Savea pe start, o le atu lo whaanga ma whaamrianga le so. Ia me se le tō tele, mori atu fo i lo whaanga ma whaamrianga mai le telenga atu pai whianunga, ia ma le tausi ia whanene Emi, ia ma le whanau, ia ma le tō tele lava o wō paanga a inga mai masani, i lau whionga le tamaitai. Via tele lo wa soifua. Ona u asia si mai lea e le whamoe moe o le whionga ia whanana. E Feso Collins i le pōna pō. Ia, o le mua seavano tātou te whiloa i foi. Ai, i le tāu tele. O le tūlai o se tama whanau a Samoa. Ma ua langolango ina fau i le vaenga whaapuwhai o le leiba. Ma le tamaitai pāle mia o New Zealand nei. Ia ma pūlenga whai tu malo. E na ia tau vā ai mōle nu fō le pulenu. Ma tonu se te mua lea ua tūlai ai ia ma si ile a ao se tasi o tama whanaua a Samoa. Manatu e tau vāma whina wina le tofi lea o le pulenu. The mayor of Auckland City. Yeah, Auckland City is the biggest city in New Zealand. Yeah, o telefo i o tātou tangata sa ngā rurue ai i le pulenga whai tu malo. E o lava fo i councillors ma fo tua māo lunga o tonu whai le tu malo o peona sa se e fo i le fionga i le sunga a sua William Seal. Yeah, vapena fo i le sunga a Taito Philip Field. Ia mase e tuai e avea e le ngata o se fautua il pulenga whai tu malo. E na vea ilo foi masui o le parlemene. Ia mara cabinet o New Zealand e lalo le whainga malo. Ia mara teita inga le leipa. Ia o le talala e sirio na mawelea nganga fifia mo le nganga whaafitai. O na o le mori mau i le toa tele o a inga. O wō mai masani. O tausonga o paolo mangafa siri langi. O le fionga ia whanana e Feso Collins. Ia whapea fo i le taumawhainga. O le ftelenga ia tuilangi i le ngaoi o peta. Ia ma le no whaalo ma ona ainga e fia. Ia sa lantou langolango ina le whamoe moe le po ana po. O se vainga fo i sirio na whamoe loto. Ma waile nganga le whaaftai ma le. Ona sa wala ulia uma ia le au whainga alwenga le tua. Whatasi ai ma le fionga le lauli re ma le tua. Le teitei whono o le malo ma le vaenga whai o le whatuatua i le tua sa mō o tasi. Sa whae e umo lātou a ao i lunga o le ao o le sunga ia whanana e Feso Collins. Ma watua i le whaamrianga le ngata fo le nā o sia o wō pātele le fionga ia Father Mosese ia ma le tō tele o tō le whainga alwenga. Te tofi o le tua sa iai le pō na pō. Ma watu lau tō whaamrianga. I le uso, ia maua le no tele, maua le malosi, fina wina ai, ia le tofi o le tu malo. E le mawhai o na alu, whaana na i le tofi. Pe a whai e le whai alau whai unga. O se whai unga tāu o tele mo i tātou uma, ia tauai o na ave lau wha mumua, sila fo i alo matama whanau o le atunu umalana sa iringa malo. Wo o i le whola maa walunga, maa o le tulanga fo i le mana biai.
E amana ia ai Samoa, ma amana ia foi ia leo tangata atu motu o le Pasifika i to tonu o le atunu nei ai masele ai tele o kilani. Ma ua matua foi le tofa i le tulanga o upufai ma le malama i whaavae ma whainga lelei i tula fono e whaia mo le pulenga le i tumalo. Ia mai o lo utal tununga le na Samoa, tanga iane i au tama whanau. Na whau a mata na nga iatu i a tātou pepa palota i tutonu o le pusameli. Nisi fu e mwhai ona wha ngā i a le online ma le teknolosi nei vai tau. Ia mana tua i a ingoa na o alama tama whanau a le atunu. A mai se lava i le tofi pule nu. A maro whaftai le ngoi, te lenga tuilangi le ngoi o peta. Ia ma le si foi te lenga le ngoi. Ia mautou uma sa tulei ma sa unoi le po na po. Ia e mamole i foi ia le whala ai au. Ma le wha malo si au i le afionga, i le alo le limo iava. Le fionga whanana e Feso Collins. Sa o whanongolongo ma le tutoa foi le sa unoanga. A le sunga lauli le mani atua. Wa toi wha manatu ai i ate ia. Le valu masina na tapena ai le au vaa o le atua, ma le whatuatua i le atua Samoa o tasi. I le whainga panota, ma le ngase o malo sa whenga iai i le nawa i tau o tuana iatu. Ia. O lo i tau umana. Sa atangi ai e le wha malosi au o le whionga le sunga lauli, le lauli le mare atua. I le whionga e whanana ina ia tumawak. Ma ia mau le whatuatua i le atua. Ia ma whapena fwoi o na musuia nganga o tangata palota. E whaasino lima. I le swafa. Whaanana e Feso Collins. Mo le pule nuu o le a ai tele i au kilani. Mau tele tonu fwoi. E tele ni vaenga le lei o le a mawhai o na wha le lei a tili. Mo tangata sa, mo tangata atu motu le Pasifika. Pe atulai mai fo i se tasi o Samoa po le Pasifika e umia le atofi mawalunga o le pule nuu o Aukilani. Ia, pe o se mai tau le nai le po na po, ia, ma le wawa ai atu fo i le tulanga o le tau mawhai. O lo o iai manisi alo matama whanau o le atunu o lo fina wina ia pulenga whai tumalo. Local board candidates pe o le telenga o le sunga fo ia palitele lafu peo ia o le tamaitai o Josephine Bartley o nisi lava vaenga fo i o le local council i nei o Tara o ina i Mangele o Tahuhu local board ia va pe fo i ia le tulanga lo ia le tumalo sifo ia mo le tumalo o Aukilani tonu. Pe o le iai i o le Avondale, the Fau Local Board, o le sunga afustua a mosa. Ia, manisi alo o le tātu watunu o lo tula i mai ai. I lea fo i tauwanga. Ia, ma le lu i tauina. O le tulanga tāua o tofinga faa le tu malo. Au tātou iei lai le mta apu leo, o le meo le tele o ngāsa ngase leo vai tunei. I Samoa, leo te whanongolonga tunei le tūlanga o le whamai o lo pepesi pēr. Le monkey box, chicken box, ia whapena fo i ma le fulu eu. Ia ma le COVID. O le tane susu o meo le monkey. Ia, o ke le malama po le ale mea le inga o kalokia monkey ma le PC o tātou i meo whamai o meo la. Ia, whapena fo i le meo le chicken box, e kalokia fua meo lo le moa ma le tupu o le tele o whawhita, auri mga ngase. La tātou ua tala pese lea. Fo i mai, tātou tala noa i le tā ua tele. Ole, au ngā o le vai o le ola mo oe. Ia mo lau soifua malolo ina.
E fia a mata sau lumana I fōu, nganuenga fōu po se tomai fōu. E maule wha amalo si au pea e au waile Open Day ala Unity, I le aso nai a so tolu o se tema. A tonu e fia a vea oi ma se inisinia, tau si tusi, po se palama. A onga I matata ese, so I fua maloloina, po le wha kome piuta. So se mata upu e te fia iai, e si lia ma le se lau mata upu ese, e te fili mai ai, I le Open Day ala Unity, I le aso nai a so tolu o se tema. Mo nisi whamatalanga, tangai ane I le unitec.ac.nz/Open Day. Hi, Auntie Tala here. Looking for a car? Big, small, whatever type of size and color, come and see Mulianga Tele at Henderson Cars and leave the rest for him to help you out. For your next personal, family or business car, come and see Mulianga Tele Sing at Henderson Cars at 194 Cavendish Drive, Manukau, or call him on 0800 711 711, 0800 711 711. Ask yourself this. Masks are a good idea, right? Yep, because you can get COVID more than once. And wearing a mask helps stop you getting or spreading COVID and flu. Find out more at covid19.govt.nz. O ia ia vanoa le se tongi mo so e ngol ka ne sa nga au tulo po tau fale. O ina to o onus full fit su fata u sanga so ifua. Tai do tau sanga mala fo atu la pusa meli le pusa. Lo ia va nga fa tino ile ne siaki. Fengo fie siaki, mai te fai ala vai oiro mota. O ne siaki ma fai ona va lo ai ka ne sa tau fale po nga au e le ia fie yo na unga. Ama wo la pusa fai lo siaki, fai loa. Yo no lave ia ilo so ifua. Mo nisi fa tuanga, tara no atu ila fo mai. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Mo
fianga fi loi o le ule nei tangaloa i le ua toe 5 minute o na tale o le itulai lua fa malulu atu Samoa ia o tātou lava o avanoa e whai e le tua ia ma tātou tau mo whai pēa ia ai o le taimi ia e le pule ai tātou ono o le tuangia tele ia sila fo i ai le tūlanga o le whainga malanga la fo i e po i o le vai ngase ma tūlanga o tātou te tai o lo o tau mo whai pē wha sopolia ia le mana onga o tātou te ngate le fia papa i atu fia tala no atu ia amba fia mafuta fo i ia amu ia nei te tai ia o lo i ai le nganga o te ngata fia mafuta fia whaatalofa ma fia pa i atu ia o le taimi o lo whaavanoa ia o le tūlanga le nai le ma whai ona pule ai tātou ia o le mea tāua ia o le nā ua maua le avanoa e whilo i tuai fo inisi o ainga to tele i la tau lo whamna tuina o la tau waso i fua i le so nisi o tinam ta mama tutua o le o te wawai atulo i la tau text fa mai Savea whamna mole o le avatua la le whaasilsilanga lea Patalo fatu le uso ia si amani ia male ainga le to'olua ma le whanau ia me se foi i la tau alo i nā whamai o i le malai tutu malai kuku i Avondale le olo mafuta mai ai malo se fomadua si amani talo fatu ia te oe o le whamdianga mai i le tua fine ia Mary mai i Von Stroma mai whamule mole lava Savea o le so se so whaapitoa mo si o mātu ainga nei ia mese le ainga o le matutina. O le so e ato iei le valu sfulu ma le valu tausanga. O le tina ia apoima, le iua, sau, to itua. Inai mangele. Happy birthday tina. Ia manuia lava lo waso i fua. Vatasi e fue ma lo le tunu. Inisi ta mam nisi tina matua lo famna tuina o la to waso i fua i le so. Anga leile tua. To fa popo nisi aso o le soifua tutua ma le soifua ngalue ia me se foi e mafuta i ainga ma whanau ia ma whau wau pēr le tautua i ngā ruwenga le lei o lo whaatino o lo whaanga nai mo mori atu mai i siau whanau ia me se le tua whine a Mary ia wha pēr foi ia le tātou por kalame Savea mo le Tanoa Ava ria tele ia la to lo famle tuino la to waso soifua i le so le te vava ia tu le sau noanga le sunga la uli le mali to le po na po sa ia fasili ai le sunga fa na Efeso Collins o tu la i mai tau vai i le no foa o le Mayor e po le polenu ufo yo le tumalo mole ai tele yo kilani le olo fa pe mai ai lana facility le sunga ya fa na Efeso Collins what can we do how can we help last me ma fa yo na mato fa ya Efeso so dia tuai ia to i le fina wina ala fa nga malanga ina ia e manu malo le tofi yo le tumalo e ve ai o le polenu o le tumalo e tasio ia tātou fisosani i le pālota ia mawhaa tā waina ia lea fo i ta whinga male whinaunga walu i tā winai e lea fo i ta mali ipo lea fo i alo Samoa le no foa e aveai o le pulenu ole i tu malo o Aukilani la tātou wo e tāle peselea fo i mai wawai foe ia a wafo i tātou tala i vai whanua i le ngangana Peritania. In sport, the Black Caps have the West Indies floundering in their second one-day international in Barbados. Moments ago, the Windies were 63 for 7 in the 23rd over. Rain had stopped play. They required 213.
le na vi inga o le afio anga o lo tofanga afio mai ile afio ngai le tu mai ta I pale mia le o lagina ya ele sunga ya Matt say nafo ya pangale langa o le taimi ta o le ua mo le ava no so ta ia tu fo I le telenga fonta ia po le tofa fo ia tungsia Pio Wilson o ia fo I leo le pule o le tatou fale ta vale le Omega Cars fatalo fatu le telenga a tungsia a lo le so fo maria fa tai foi I le taimi ua fa avano mai ia e mana yo lu te vava ia tu tau fe lo le talo le tau na fa pa aulia fo le ai le ve la tele le la ai o mai le dai tu o le ngaruenga ya so to maria ia malanga ngala pa pitai bo mole ne amano pa talo fa tu alo ia foi la sunga Savea lo tula mai le foi lo tau taina le tatou sale ne yaso ia war fa funga anga Samoa po kalame malava ale velio Samoa pa malo to maria ia tan fai tawo tu la le saunwanga Savea batongo fie la soleri yo ai mai tau ina foi le lofi mai to tele ole malo la tinu ele nga o Samoa al to tele foi o ya che vola to via yo batongo fie la soleri yo na mata me ali taia o me ali taimi nei o le ai tisilita to portable ke lo foi la fa salonga ana file mula so io te fai tu file mula so ya valiela atongsia al me sa wa to ta vale lo ese malo toa including aila for the super winter e tolu application le pending for rangers o pikia pua le so ya tena ne fo e fa ta tu ta sanga ta vale la iti ma SUV so ala mato fila la sorelia a Savea ale pule lo fa mal pule fa so lo ta tu ta pa au le langi le mo le ola au le mai ni ta fo le wa mai ta wa tu lo ma walunga la ma sina I la e so fo ma via ya ti o le uso yo tu lo la mo sofa yo ya china ne fo ila fa ta ile ne fo ya wa mana ia fo ile malu ni sila ato fa perso da tu pele no Samoa ya le o fa ta wa le fa ta vale a Savea malo fa ta ia tele la tala le lei o feedbacks fo le tala o mai tanga ta mato la o mai e lo ai le ta o tele o le ngaluenga lo fa tino e mai se o le family ina o le ngona le tanga awa ele au nga o po le amble ai le family ina le loto le tangata ile ta vale le o fa ta wina ya mese fo le deal ya malau so di ai yo pe ele marie fo le falo ale o te lo le wa to te le tangata mai ma tu tele noa ya ma fa fo mai le malo fa ta pe atata le noa fa so le va yaso ye sa le a sa no anga Savea o te papo foi la sa no anga fo ia to tele fo ie fio mai mantala mai ao ya mai le matango ki fa ta fa so lunga litio pa pongo lima to lo amo ile aso mele aso ya tinane fo to fa ta ba ne fa ta vale la to ya tong sia la to chu le pule fa dia tangata ia ma tu mai te tala au mai so se lava se sa mo po lava ma to tu aba no sa ili le ta vale la mana o yai ai tele foi la le taimia fo e lo ye le ta vale le mana o ai ia na longo mele ma to ia mana tu foi e la tala tele lima se la po le over for male lima se la ta vale le tu tono le capo de stock ale ato fanta vale so la tele na wala ta vale fai el filipininga ta su mai matala mai ai le o tau finalo se ta vale o ilu display e ele a Savea maliela malo fa tai lo ta taimi tungsia ya o me masani lama malo lo le tungsia le lipule ta fa pena fo le fingalwenga ava fo ile aso sapati le li le ai singalwenga fa tino pe tala ina fo se vanga na o tatu tu lau ile tai au le so fu o sa le ya sa le la Savea yo papito le sta lo ta to tua yo tau lava on fa ma ya fo ya tinane fo ya lava na pa fo le bi inga ya teia ya amata mai la suna fu se yo la stona ya pule sa no lava tangata na to ye tulonga lava ngana tulonga pa ponga Samoa na dilo ya kasi lava la se papito molo ta to tua ya le nganga la fa tai le nei so le so a sabe molo matua banoa
Sumai Samoa tala mai au i le lua lau Kevin driving manukau, lua lau Kevin driving manukau. Awangi ngalo sa wa no tato chore se fa ingo le masu nei, yo tele fa ilonga. Amata mai lava 5 hafe se pa ia pa long mulmuli e 5 lau tala. E te inane awangi ngalo la wi fi a fe 5 lau se ta vale a tato piki apu e lua fe wi fi a tato piki apu. Ati nane foi tolu to sanga mato te bai folo sa more on the fitness registration male service in or tabale. Yeah, nobody can beat that. Ia le mato ave ya so uma Malo. Once ila e mo uma ele tele pole lava se metasi. Foi sumana tal mai au ile luce lau Kevin Israel i mankau fa ela fi filinga te valau me per telefoni ole oiva 255 tasilua oiva 255 tasilua. Ia para telefoni fa vei foi ole olua tasi pa tuono lima fatasi olua tasi pa tuono lima fatasi ia por telefoni foi le sunga le feita au ia toa Harry McCarthy ole olua tasi lima valu 2 tasiono olua tasi lima valu 2 tasiono pa tai tele ale la opción pesta mo mato no ia fa mania le tuo fai val to nei aso ia mana tua la sata au Savea alo fa tang ia but we fo ia ga vengo lo tau fa mai o le nei au uli ia but we fo mar sa pati ia ta tato filo il va fo per te ia tu le ola mar malasi il anga le 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 tua fa sui fo ia le temi ia so fo mai manuia uso fa time ia le na le talo doanga fo mo le fionga le pulo le tato falta vale na fa ngoina lo mega cars o mea o lua i mea mai le ana mua Lua salau Cavendish Drive, ya, ma val au il latu telefoni le ofisa lua fitu 5 valu tasi lua 5 valu tasi lua, ya po le telefoni fe avea yo le o lua tasi fa fitu ono 5 fa tas, o lua tasi fa fitu ono 5 fa tasi, ya mo le telenga, ya tungisia Pio Wilson. Fatalo fatu tina matua. Yeah, Mrs. Wilson in Church Street. Church Street i Onehanga. Yeah, maleta maita ia Lupetea Wilson. Fatalo fatu tatu Borgalambe ia te ulua male ainga. Malalo se fu maria fatalo fatu foi ile fionga le sao Tialino Samoa ofisa. Ia fa per foi ile ainga ali. Ia mauto umalava leuso ya kapeli mal feltua. Fatalo fatu fo i le telenga ya le au. Ia male feltua male no falo male ainga ina Trevella i Manrosco. Alo le soi fo maria tato nu oli i nai Avondale. Telenga la te moenga. Male tausi ya toe. Avatu ya fa mafanfananga ma maisenga. Pa ia mavolunga le ainga i Paulo Mangafa Malangi Sicily ma on ole fa'ate ia fo ile vala au pa ia le tua ile tama ya tuasa ya avatu ai ia fa misenga bon moria tu fo ia lo faanga ma fananga le tina le ainga ya me se oso ma tua fa fine o tatu le feiro ai ia on isi fo i mafu anga lem alfia ya me se fo i lo tatu ainga Savea ya sa tawai ya fa per fo i lo tatu ainga il tu o le malo il tofa il tu la fale ya tawai aleki telea il nei fo i vayaso mo le tuai lo faanga ma fa mai senga fa ma fananga i lo tatu ainga ya on le wala au pa ia le tua ele isi o tatu e foi lotu ai va malulu tu e foi le langi fasino le telenga le li o le tu ya le vea ya fa per foi sa o fa le no fo e le matu na tongi ya fa per foi ya le ati poniu ma le fasau ya o le tu o lava na te fo io le tu fo i na te toe avatu ma fa fo yatu i lona mamalu ya ai le ngata i lea o le totele onisio a inga wome masani sa a vala au ye le tua ma ufitia fo i lea o pongi sa i le neva yaso ya o le anga lava na o le nei soi fuanga o
15 minuto le o te ai le tu la lua i le fa me mo le o le so ale mo statu so te inga ma le fionga i le la uli le mali toa e ta le tolu ma na le tatu ngal wenga me so i fanua le au nanga ma le tutua ia ono le tulanga lo i le fa mo i le so le ainga fa tu le tu Samoa ua tasi ma o tatu te tai ia ma le whainga malanga le malo ia se whilo inga i le so i Kohima Rama i Mission Bay. Le na vi inga mai a Manchester na fo o le afio anga lo to fanga in ua sfulu maleono minuto le o te ai le tu la lua to tu le dei mo o Savea le Tanoa Ava te mo wine sao I aso to na I te tas all of family mai ia le fionga mang tia the Rose Lose Dominico ia va per voi au pa au ile atoanga le ono sfuto sango le tua fine ia Tulo. Happy birthday Tulo from your brother the Rose. Ia va per foi le ainga ia me se foi le fionga ia mulianga tele la sela Dominico tina matua va talo fatu tatu por kalame ia te oe le tina ia telesia I 9 Avondale malfanau. Alolo se fo manduia fa talo fa tu fo il tina ia pili ina I Calbourne I mangele ia me se fo il tina matua o se tina matua leo te vava e tu nei I la sela talo fa lava malo se fo manduia o I lato umolo lungo le tato api folinga ma ena ia tato fa vivianga ma fa sisi langa leo li nei tato fo I mai o le tatou tala no le mata upolo tula I mai pea o leo le alo te le whamsinonga. O vaenga nei o lo o
tilo ia i le komiti whaapitoa lea na filifilia nei. Nā tau te toe au i le lina, na suasua ina le mataupo e ono whaia ini suinga fau i le tula fono o le ofisa o whainga palota. Ai maise, o le whaafita audio lo tula mai i le 10% o tina mtu mai ta i le palamene. Ai maise foi, o le percentage calculation o palota ma pasene o palota ale tina maletina ono o le whaamsinonga lo tula mai le vā o li manu ia whapea fo i sapoa ma le fionga ia to mata Nora Leota. Whafonga le tautua maoa si whafonga Samoa le video Samoa sulima i le tonu moi au kilani o le maua i le tele o li poti mai i o tātou uso matua whawhine o leo uanga i atu i le tuatusi lua o tolu Kohima Rama Road o lo iai i nā i a le hall tele leo le awha iai i a le whawhiwhianga ma le whilo inga le ainga whatuatua i le tua Samoa le somatari malo i fo i New Zealand
i le taunu mai. O le whātua i le tua Samoa, o sātou wale nā. O Samoa poto fo i le nā i le so. Lua o tolu, Kohima Rama Road. Ia le whaare lave la. Se whaamone mole malie. Ua le aise ticket i lo tel tununga le nā i mea leo o longa mai nei ia. Ua le aise ticket. Ia ai, o le tangata ai e masalu salu. Ia ke ua aluaku ai lava, ai ke ua mo waifo. E mo osa ungo fo. Ia le nā, ua lau sile fia le atunu. E se lauta la i le ticket. O le whaasisilanga le nā. Mo i nātou umala leo ua ngai atu i le lo. Ka muta ma le vaenga. Ia, whaatalo whatu ma whaamalo atu fo i le tūlangolo. Iai ia le langolango sua i le whaamoe i le so. Iai, vai fo lalo se... Ie se... Ia fo i le makawhanganga le makwa sisi vai ma pepese i le so. Ia, i le tautua ma oe le nei fo i awauni. Au tātou ia i lai le vaianga le tele o whaamai o lo whetu leni mai le nei taimi. Au nei ngalo i atoe. O le vai o le ola, tā ua tele, o le vai whale nātura. Osi sa mō leo o tau nuk mai i lau whanua me ele o le atu nuk le nei o New Zealand. Ia a wālo soifua malolo ina, a ngā tele i le ngase ngase o le toto mawalunga. Whapena fwoi ngase ngase o le fatu, le sela. Te miko nguange a makaionga. Ave vela whainga le meo le sela, vo le kau le mawhainga maanga. So sani le vai o le ola, ia te oe, o le o lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa lua fitu, le tānu mera, ia a wā, se vai o le ola mo oe. Ke le fulu leo saua, ke vai mea, a le ae ko ia maanu le kama, au ngā, i le toi wha le leia o fatu ngā o, ia, mwese fo, le ngase o le ate, damage liver and kidneys. Le leite me le mola ngase o le suka, ia me se fo i le ngase fo i leo le o iso le o ponga i vio le o kingo mamo so onga. Ua maua oi i le meo le ngungu, ua stumpa le kama. O te tau, ona vai se vai. O le ola, o le olu o tasi lua iwa wha, fitu iwa lua fitu. Ua vai le la umanga ingu a le whelika kapolkalame. Manatua ua tele o tātou whale loa, ai le whale loa le nai o tara le fionga i le saolii, tuala ma le whaletua ia peka ma le tama o Tino Junior, i le sfuru ma le tolu Lappington Road, 13 Lappington Road, tasi tolu Lappington Road, i o tara, ia whapea le tātou whale loa i nā i Manarewa, i le numera lua sfuru ma le lua Templeton Place, lua sfuru lua Templeton Place, tua fine ia Maria Olive, nive ia va pe fo i Yosia ia male tu fine a Marita Sawanga tatou no fanga le lo le sunga su amale tatou fo le lo le na ua fa ingoina le tautua Samoa numero sfuma le fa McCarthy Street Hunhei i Calais Tete ia so stebi valau Savea o lua tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu mo fo male tatou vai avoka so sani tele nisi ngase pala ati male kanesa ta uo tele ia wa fo le fafonga mai ale tunu mo wala soifua malolo ina i le taimi o le tau malulu. Mystery, but my love
Amo. Radio Samoa. On the track. Sia whapitoa mea puta I Glen Innes. Maua pua ātou le sifuru ono tā lai vai vai le kilo. O mā moe ātou le sifuru ono tā lai vai vai le kilo. Pepper bacon bones, pork bones, se soup waa, soup bones, e lalo umo le sifuru tā la. Pepper beef briskets, ma neck chops, e lalo umo le sifuru tolu tā la. Au atu fatuai, talia le afterpay, susu mai le mad puta, tasi fitu tolu Line Road, Glen Innes. Let's go! Ask yourself this. Masks are a good idea, right? Yep, because you can get COVID more than once. And wearing a mask helps stop you getting or spreading COVID and flu. Find out more at covid19.govt.nz. O ia ia vanoa le se tongi mo so e ngor kanesa o nga au tulo po tau fale. O ina to o onus full fit su fata o sanga so ifua. Tai lo tau sanga mala fo atu la pusa meli le pusa. Lo ia va nga fa tino ile ne siaki. Fengo fie siaki, ma e te fai ala vai oiro mota. O nei siaki ma fai ona velo ai kanesa tau fale po nga au e le ia fie yo na unga. A mo rola o pusa fai lo siaki, fai loa. E ono lave ia ilo so ifua. Mo nisi fa tuanga, tara no atu ila fo mai.
to hold on to. RSVP, you've opened my heart for you. I can't stop to wait for you. I can't stop to hold on to. RSVP, you've opened my heart for you. Hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
I know mea oia. Mea I seta sie tu sama oi. Na oi le alole atua. Don't se aina Yesu we. Mea se mea te faya mo oe. Mea se mea te faya Savea ia ue anelo. Ana faya ule nei la lola. O ma batu mo oe. And I wanna say, oh, sweet Jesus, what did I do to deserve you? What did I say to make your age? E ole da, whawhiwhianga sui whiwhi loi fo i ole auli nei, mai a soane edi matanga ono. Whabalulu atu le tātu tunu, te lo ua vase unga ma o tālingi a pēr, ia le tūlanga le angai mai o le whionga le tui whono. Ia e pangalea, o le ale a tāle i tūla e tonu mau, te tonu ai. Ia o lono ro i aifo i le si a vaenga tele lava. Ia o lo o fuafua atu i le whionga le tui whono i le so. O le whilo inga le nā. Ia ma le a inga to tele o le whatuatua i le tua Samoa. Ia manisi sai le tu vai fo i le HRPP malato fo i tapo inga o leo o mai e ulu fao fatas tātou te militino ma mili ala fau i le whaatalia o le malanga le malo po le whatuatua i le tua Samoa o tasi o le malo lava le nā le anga o leo o si i le whala si inga tā o le malo o lo o tau ave ai ma o popo ai ia ma malu o le whionga lea ma malu o le malo whapea fo i le tūranga o sui, le vaenga o le whono o sui tofia. Ia whapea fo i le whionga te mai tai pālemia, le sui pālemia, ia le whionga le Fong of Telai, sui Fong of Telai, le ainga kāpeneta ma swimming star. Ia mai se fo i o le mamalu o le pālemene ma le whono usu o Samoa. Ia le nā, pe ia na saunola uli le tele o teimi, o whetua nai, ia, ua whaate ana vaenga. Wa umanga ngase o malo. A utula mai le malo o filifilia le tua. Ia o tulanga le nai tau na tātou a ngā i ai e o pongi. Whatalo whatu le pa ia mawalunga le tātou tunu o le nai wala au mai. O lo o matua i ola. Ia ma leo te tele a lātou leitio i nai Kohima Rama Road. Lua o tolu Kohima Rama Road i Mission Bay. O lo o mafuta mai le uso ia kamuta whapea fo i le tuafine ia le ute, ia mese fo i ia le tuafine ia Elisa o Sayo, ia mala te maitai o Julian na nai. Au leilo po o feo ia le tātou to ina ia mani, ia alofa atu. Lea ana, whate ia ui na ia suelu o tona ia tu. O le whaisi levo watoa, ele tausanga ma pole tausanga whamale afa. Au te le i toe maua se tala mai le telenga ia whale paunga. Whainu u le lei Filippo Saena. Au te ili te tangi o le telefoni i le lua aso o tuna i atu. Au tangot, o le telenga ia whale paunga. Whainu u le lei. Matamua Filippo Saena i le toi tau whailo le fo i te mali. I longa o le tātu tunuu. I lana tāleni o le lakapi. Ia le manu Samoa le taito fitu. Ai o leo o maone, o leo o whamautu ia ma nofo mau ai i Taranaki. I le aoina o se tasi o au Taranaki au maulunga le tamilusanga o le NPC o whanga solo ai. Whatalo whatuai, ai whemai. E le mawhai o na misi le Polokalame o le Tanoa Ava i asto nei uma. Ia, e mai a mai i a talonga, to e sau to e ki i tua. Ia ma whalongolongo ma tapua i mai ai. Whatalo whatu i lau te lenga matamua. Ia, po lau te lenga fo i whale paunga. Ia, po lau te lenga fo i whainu ulelei. Filippo Saena. Ia, male ainga. Ia, male tele o Samoa. O lo o tapua i ma whaafonga mai i Taranaki.
Alole, so if woman we have after for I le mafuta mai le unanga le tutua si fonga o Samoa. O leo te tilo tu nei. Ia mana tuo le Samoa. O lea lava o tau tilo I mea lea ua whaalia li mai. Vaenga ua atang ia mai. Ua liliu le fonga fitalai ma tō fia le tō wha ia ale, vena ale. O le sui o le HRPP, o le ua tula ese ba le HRPP. E avea e whai ma sui o le fonga fitalai. Ma le sui fonga fitalai. E malanga I le fono tele. O te tai o malo, whatasiai ma fonga fitalai o atudu o le lalolangi. O lo whai e Toronto I Kanata. E mao whai le anganga le tō whama mao le fionga. I le fonga fitalai. Ma le tiktai o le Malta, o le whanausu o le pāle mene ma malu o Samoa. E le whetala I o le tō whā ma malu ma le whautanga pa ia. O lea ua tofi ai. Se tasi o lo o I leisi I tū vai. E alo ia e whai masui o le whongaftalai I lea whanutanga tele. Mai tāua lea vaenga I lau tilo iai. O na toi tatai I leo lo umafu whau. I se teu te unga. E te tau o na whaia I tū la whono o whainga panota, lena teu nei le luafes fumaleiva, e le sunga e tūla epa ma le chapipi na ia tau fiai, le whenga soloa I ma le kolosi o le wholoa, e suia whai pule ua le maali lie, I vaenga wha upu whai, lea o lo o lātou avea ai masui, I a lātou lo lātou tino fo lea ia po whawhaletui. Caucus. Ja. Ewe ina avesea le nātou la fono. Ma ia whaatanga I loa lea ia te tau. O lo pui a malu I lalo le whaavae o Samoa. O lea ia le nā. Ale sui usufono. Ioi. E le e fo se mea le a wha ma vai ai ma toi alu ele taimi ma tupe. E toi whai eini whinga panota la iti a lona I tū malo. O lea sa mo moli mai a lona I tū malo. La fo sila fia ma sila le I tū malo. I ngase ole pati lava ia wha au pu whai. Ma le wha whale tui o le hero pipi. Mai walau manu ia I fo I la. Ia se langono nisi o suisi nia o le hero pipi. Wala tō le toe a ngai pe tesa. O nisi o atunga lunga o ia suisi nia o lewa I tono le mauta ma le whaafare tui o le hero pipi. O le lea mana ia o I lantou. O suisi nia o lewa na iai. Ai, o le amana ia ina ma le fusi mai o se tasi o sui pe o na ielif te lenga a le ala alimoni. Na sau I tonu ele o se HRPP, na sau I tonu I le ticket ale whainga malo, oi ale pati whai o le tautua. Lala foi la lea pe o no watu le isi taimi manatua a o le I vaelua ina le tu malo whaleata tolu ma le whaleata wha. Lea lava no tau silsila iei, na manu malo mai ale ana whapea o mai I le taimi le nei e le I vaelua ina le tu malo le na. Lea na sao mai ili moni e le ai I le ala e le ai se palota na whaio. Nei, le se palota na whaio. Ai ana whape le vaelua ina e tau vā mai ma le talinga I le ngoa matua ia ale. Vena ale. E no show le mea lea. Mo I le valita. Neanga o le tino matua o whaleata. E whaamata iei mea. I lana tō wha matua. Talinga I le ngoa matua ia ale. Ioi. Mai mamalu ai. Ia leitu malo. Ia lana, o le peila o le tau wā i atu le na I le sai o nisi o sui whai pule ia sinia. I le lea mna ia tu le epa. O nisi o sui sinia o levanai tonu ma tau tua le whaafalitui.
a le o le amana ia ni tō whinga fo lea. Nā fo sa tō sila lava le mea na whai. E le ftalangi ala uofo le amamua le tui atua. I mea fo i sa fete na i ai, ma te te ai le ulunga i le vao tui le pama, ma le tō whai a whanutoi. Nā sa tō sila lava iai. Se i ale a se i ese ma tō whinga, ma le sui panemia, le ai ma se sui minsta, se tō whinga wha pena, se i ma le tofi minsta. Nothing whatsoever. Nai motu ngā awhane nai no o toi wha minute o na tāleo le tū la e tolu. Se mana ia to Tanoa Ava. Pero ila tino. Aiva. Te tolua. Ai o le mana makuta ia o oma. Le mana bala. Tanua nei pa mai sa wa ma le lenga. Ai fa kula la tala. No le be mai sa o ia. Ni le sanga o ke. My baby girl. Lo to wa pe you se vai pura. Baby girl. Ina ua o to eva ai o sura. Ia, Samoa le tunu pele tō whamali o le aseu I whanua le whātautenga o le nei aso. Ono tuatuangia le maalofia e mai se foi le whaino inga I le nei aso o Samoa. Ia ma le tātou malo mai Samoa, le whātutua I le atua Samoa. O tasi le malo tō tele Samoa poto. O lo o tāpua I mai. Ia mai o le aulu whāo I le malai kohima rama. Ia e whailua I tuai I te tai o le tātou tunu I le so. Lo whamai le tua, pule te tele, vai lua tusa se o tātou manuia. Sa panti o lo mua, ia whapefo I le upfolfola le tua, I whata whaitauranga I fia, ia mana le upfolfola I ate o tau o wheo I o le langi, ma tama saa o le ngā luenga pa ia, ia mai se fo I le fautua na I o tau whaletua, ma le tina o le ngā luenga. Whapena fo I la tau, o ta mā, ma tina malolo manu malo, ia malolo pensiona, Fatalo fatu, ia ma wha manui atu fo I lau tau tāpua inga. O le lolo Samoa, I le nei fo I a fiafi, mai o na ao se I o na I o mai maunga te tele se I o I maunga iti. I anga le leile atua I tiute ma whaiwaro filima, o tofi, o whasaunga, ia o tau whaiwa masani na. Ina ia wha manuia ma wha malu fo I ao lofa o le tātou tapa au sili le nagti te iatu le soifua I le vai as fau ngā ruenga masani ai ia e wha pia fo I le wha fonga tāpua ia Samoa I turu inga I fio le lalorangi ma tafa o lo au mau manopia iai mafio ai lo tātou tunu o Samoa wa lava lana whainu mera e mamoli ai a lātou tama whanau I matangi olo ma tumu o maunga Le leo toi mamao le whainga panota le sa ili ai I a sui o whautua mawalunga o le pule nuku o le aitele o au kilani whai tū mano. Le leise me whaingitai le li I mo le loto tasi o Samoa mo le atu Pasifika I au kilani nei le tō ainga o le lalulangi I le atunu nei. Le mamori e le tama whanau le nā Samoa ma le Pasifika le whionga I le alo li mai ava. Whanana Efeso Collins, ainga I fia. O ngafa I fia. Ia, ai moise. O le masaninga o wō mai masani ma au mbea mamai. Ia, a wāle wha moe o le tama whanau o le tātou tunu. Turi mai, le tātou polkalambe I le vai o safou. Ia, ma se avano fo I o le amau mai. E toi whai nisi whaltanuanga ma tektai o le tātou tunu. Ai moise, tama whanau o Samoa, oli atu mole. Whaanga tama ma le tūlanga o lo iai le whainga palota wha I tū malo
i le nā mai aso o lumanai. O Savea pestale nei, tu au tau se tasi o pese e whaamanuia tuai le atunu. Ma ia manuia tele lava malolonga mai vai vanga o le fiafia nā nei ia saunga le mu. Whamangalo se leo foi o le awanda nei, se upu o la vale o le tala fia ngai lau whaafonga ma lau sila ma le mai moa. Ia, whaafoi mai upu o Savea. A ia manuia tele lo tātou tino. Soifua ma ia manuia. Awele lai se iangi mai si ole o e tawhia whalongo i ai la upele ea po o whea o e iai